Hallo scolarich, que ben haasje? Ha mi nog eens gewasje gema. Ha misje die doch er son isje gaif me geen nopad a hasje nere kursu as gaivin haken sho a vlog aking. Hiesje gewel joru raking in haken sho, she skialoch na shaken leem su as een scoop, sa mi nog sken kordschen reif. Agus kuchoch hiesje een filmsje BBC alap as ha abasoch ma. Kuchoch hat tor operaking kochiatri science, en haken sho hasje go vi kuatri fludichen. Agus hiesje na fludichen a lara kabenu as on ik faal sagaragek. Kuchoch hasje kuat de macher son hjón sagarag, nu na hasje moeier koerst. Agus an a mathematic hasje go vi contach, agus a shorsacha kumien. Agus ha videoen ek venu as on ik faal son kuchoch glishen een channel YouTube aking. Hasje kuchoch brin megin na korak en aking in haken sho. Ha misik juist round gaif. Ha venu as on ik faal a dolle juist oran gaif megin na koraken. Sami nog zo'n hordchen, right? Agus hasje kuchoch a govi brin megin na falach geen jaking. Agus ha oran hasje gemaioloch a kuchoch shuleshin. Agus stoke gen juist sheishin a fachgel so na falach geen ja kuchoch en elas en tayakus vishin ma. Ha dúlan ac ab gaifing hacan seo kuchoch, agus han dúlan chuchiatje ri miat no fat, so famous siw jiffer rúten a larax yn tai a ha fata no garage, agus ha sin go fi rúten an an ordu fo is gire, go is atje, agus kuchoch a clachgech na laban aking son vi feken dicho fat sa ha rúten. So ha mi nog eens concorden dúlan sin reif. Kuchoch hasje ni gaus chumegien Ramadan a vias sho agus kuchoch megien la sonriche he clown an Japan. Agus ha ruten aun a de shugianu kuchiatrishin kuchoch. So ha mi nog eens gan cordon jaus gereiven haken sho agus gemi bekan spoor shaku e janu nu ruten masurin gaif. Feme mische falavan draste agus hi mische riest moer an tank chiri skolarig.